Ke KSU East West Giant Hill District Unit hapo iyak mat Presiden yang KUL Senrem na West Giant Hills wa uskateri ke East Giant Hills UKS Suchiang. Ne delaya chem giyo Deputy CM ke JHADC ulas ki rembai, wa pensengau yai perca ya itmu ke sorkar, wa wanra ya ke lutirel hapo rilum Giantia, wa mtau ANOC ya ke North East Frontier Railway. Hadin ini ia chem hawa ya kelam wa UKS Suchiang da ongu, wa itemu ke sorkar wa wanra ya ke lutirel to iwa perca keseng. Da ongu wa keseng nado ukat kende prapau prada perca ke itemu wa wanra ya ke lutirel hapo ke jela wa i perca upten bai. Cucu da ongu wa hawa da pendam ya itemu wa wanra lutirel na tain ribhoy ne yi idawon wa ke sorkar kat ni kwa wa wanra ya ke ni keluti harilum Giantia. Hejo ipor da ongu wa to open kerekam cua ya ke ILP ha ke jela nei te wanu ya kelam ya kelutirel. Da ongu wa nei liang Deputy CM le de kular wo ya kelam ye ni ibenta ha ke executive committee nei bahak le jia wa poi kelutirel yi wan wo jia ya ke jaj bro khen pai yong i. Je montana ke liang jongi kum ga KSU East Giant Hill Signet bat ka KSU West Giant Hill Signet idang sumi na po kamera jong Deputy CM juga JHADC ba alas dia bai yang liok ban ai kasti pelor ka jingmu bat ke jing sa ke ni yang jingmu jong ka sorkar ban manra ya ka dan tuel sertan jengi ke isan jan sek te ni ba ban pong ne ban yang ni kum ka sen nadu ustam ka kendai spa pro pra kita bahaswa jongi kila polong ni ka jingi kila polong ya ka jing persya ya ka jing temu no ka sorkar India pat ka sorkar jela banonra ni ka literal sport ka jela ka jongi ari mentah sen ka por mentang UI bahasa sen ka sorkar jela ka kwa yang ban buat kita kidenti kelak ban perpoy ka literal sport ka thain jongi sport ka rilum Giantia te ka jingkli kalong kene ka we ba kai ka jingmut jong ka sorkar haba ka jingtmu jong ka sorkar ban wanra ka literal nang tina po thain ki boy po bernihat ka KSU not kasil desek de po boy ki lepar sajur ban yuri ba ka sorkar ka pendam ni ketika projek nang te kai pa ka jingmut ba ka sorkar ka kuat ban boy ya ka literal sport isan jel sek sport ka rilum Giantia jongi kajing kali isu ni ko apa nong ba dada ka KSU not kasil unit persya ya kan dalam dia po riboy kalau keju mak KSU kam don jing par dada village po southwest kasil dada village po not kasil sek dada village po western jeng sek dada village saudong jong ka bri do trap nyim na ma yang dele ya kultural te kai ka jimut ba ngikup kesan itu apa kerana ka pasai sa sokar ni ong pensenya ya kamat ya kena isu projek jong ka railway implement pentekam suai ya kena permit KLP hapo ke jelas ni nang ta ngin sawan sa kami jong ka jingkran hatu pai ba tiang nam untuk malas kian mai ubri deputy siam gong ba mana kalian jong iru ni hap panikan mahai kena hapo ka isi ke jong ba dale ni no mai lat ba kalen tu dal kan puai hapo ka is jangan sik ladai sepok karulum Giantia katba empat menteri kam ya KLP hapok ke jelas ni nomor barang meeting bantu poy ke literal mengikum kejai bendu beripat bidang tang kelai ke salak mut hapok ke jelas ke ni kai ke banjia ladangi pedang ya ke literal kan don kita ki an kum KLP MRSSA bat kuwi ki an tiba lak bentek kam ni ke inflok bat ke jingung kerjat dari wat mentang habang patron ke dewe haban patron geral ni bakate kena gaji ru kerjat di parcela sepok ka jelas ji ayu kanja ya pating jangi bat ni kelalong kirit pai hana kacang dari hana kacang kamulu uta harkit hodan untuk KSU ya percaya urus dan des pa pra bat hadu kena kelibak minum la berkela kelondin minum la berkela implement petrikam kalpi nang tanya sekian ya karena budaya